Pini nali tuma pan la so video long na kithan ponzi la bangki non he jong kar biang long autonomous council hin pen mate akai Dr. Tuliram Ronghang karing jepon kar biang long arlo stami suring koi awareng warsai non paklang pon pupusipu la solam the non la so video long pathek pen lang pon onang la pen chithan pon onang nali tum la so YouTube channel la long jong sinang ko homri milang pul chingon pen nali tum subscribe ikon la pen videos dami nali tum share pon ikon tante non pathek pen lang pon onang la pen chethan polonang tangte non chethan polonang komantu arni pensi la 20,000 awareng warsai kar benglong autonomous council hin pen kapiklang ponjima la sopotha laben para media report sa hin pen kar benglong autonomous council AKICEM Tuliram Ronghang kipu ponateng polotangte alang lidak suring koi la kar benglong youth satuma phan wareng warsai ipon po mate paklang pon po pusi kipu pono apen la soputhak non dak ang ton pen lang pono na par media reports kar benglong autonomous council mate KAAC chief executive member akai Dr. Tuliram Ronghang ahin pen dak kipu pon mate announce pon labang kelason lo that after a period of 3 years around 20,000 jobs opportunity will be created about the provided of the youth of Karbi Anglong mate kedam tang panis simolom lo ke highlight Tuliram Ronghang hin pen labang solam ta pangdak pon lo je non ki bangji de ning kan thom api lote alangli Karbi Anglong mate kar benglong arlo la karbi risoi jang atuma phan suring koi kapre department salong pen wareng warsai pipon po la pen paklang pon po si pupon no lase labang so update labang ke ni lista mi media reports pen si kelong lo la pen awareng warsai ki pipon ji labang ke non ningkan ki thoma phisi pipon ikpo ningkan ke thompo efis tamida kadu kawe pen 20,000 an alangli tum kar benglong autonomous council hin pen paklang ponik po kapre department salong nasi labang ke mi alam lo la pen putho dak according to report that this measure announced to reflects the CEM vision to reduce unemployment and empower local youth generating large scale employment within the district. Tuliram Ronghang mentioned that the incentive will cover various departments under the council as well upcoming development project and private sector ventures. Nase media hin ben polo labang so awre warsai kapanong labang ke lason kiduk det la pen ili tumkar benglong arlos tami kacharli ke ong pik aphai tanang bat bomlo la pen la kacharli do atom stami wareng warsai kilong dunde atum siki ong lo la pen long dunde pupan kali ke damtang state level la ADRE long stami kar benglong pen penangan abang pitum cepalong don lo stami non puthot jong se la kar benglong arlo jong se la suring koi awareng warsai apo sabikensis jong se paklang pon lo pulo tangte penangan abang pitum labang ke long donik po Lapen, he also highlighted the consensus progress, infrastructure development and community corporation will be take the key, achieving the goal the CEM expressed optimism within the next 3 years. Kar benglong will be witness signifies socio-economics transformation benefiting thousands of youth people across the region. Nase non la ningkan thoma phi labang ke 100% alang litum paklang ponik po kadu kabe pen 20,000 apos awareng warsai piponik po kapre department alo forest department puno health department puno la pen kar benglong los tabe pen an department labang so awareng warsai labang ke only kar benglong la pen west kar benglong apartment chorlo la pen ilitum la council long ben sila so awareng warsai labang ke paklang ponik po lasi akai la sir Tuliram Ronghang alangli jong si kaning jelo pulte labang ke akam mata paklang ikvek lo mate pachun ikvek lo lapen kidam tang hostami penangan alangli
kipupon alam the labang ke non pajo pen stami alang li pa success ponik lo la se non la 2000 jobs la kipi ponji la ta non inkan thoma pi pen labang ke pi ponik vek po la se labang so alo labang ke nilile da kaslam wong pu kalilo la so report bangke nalitum la ke hai sar tuliram rong hang kaning ji pon alam this tami nalitum arju pon ekon lapen arju pon ra nalitum misen ma meme ma labang ta nalitum comment box along tok pen than la hai tami hem solong po la si isi bet ta jing thura sai nek dong si thang ji non na tum ma thano ningkan ke thoma phike da ke to kar yang lon ke to ari so jang tum phat nieto kar bi ma to ma consultant ta chi sik bang swing ko e phat morning war sai bi ji thang thoma phike to ma lon ma le to na to hi tu me na pi to no na ai tu na chira te tu no pi ro ga pota ke joy ake joy pen sikero nalitum thek pon long ek pota hai lo nilile labang solam the bang kaning je galilo labang ke ki hai sar tuleram rong hang hin pencil labang so alam the stami puponik lo la si alang li pulo polte labang ke 100% pa success vek pho la pen labang so wareng war sai labang ke non income thoma phi pensi alang li tum la dak bang ke pi ponik po la pen paklang ponik po la si nalitum stami la son update kilong verji afan la so YouTube channel nalitum subscribing on la pen la so video stami kar biang long arat stami pelang iknang la pen pachini iknang pura nalitum share ponikon tange dumi thangmi kadu kavi kar british 2.0 YouTube channel long kilang arat do anafan stami nilin pen kardom